እዚህ ቪዲዮ ላይ አዶናይ እና ጃኒ ዛሬ በመለያየታቸው ምክንያት በጣም ተጨቃጨቁም። እስኪ ቪዲዮውን እናዳምጥ። አይደብርሽም? እንደዚህ አስበሽ አላቅም። ልግረም አይመለከትም። እንደዚህ አስበሽ አላቅም። እንደፈለክ አስበኝ እንጂ እንደነበረሽ እንሳሳመቃል ብለህ እዚህ ጋር ኮነማ ምልክት ይወጣብኛል። ምልክት ይወጣብኛል እኮ ነው። እሺ እናት ምልክት ወጣ፣ ችግር የለውም። እንዴ ላይ ጤና ይስጥልን አድማጮቻችን፣ አሁን ደግሞ አዲስ ነገር የምናስደምጣችሁ ይሆናል። አዶናይና ጃኒ ዛሬ ተለያዩ። በጣም የሚገርም ነገር ነው። ዛሬ በሰላም አዶናይና ጃኒ በፍቅር የነበሩ ቢሆንም መለያየታቸው በሶሻል ሚዲያ ላይ ለህዝብ ይፋ አደረጉ። ይሄ የሚገርም ነው። እንደምታወቀው አዶናይና ጃኒ የፍቅር ምሳሌ ለመሆን እዚህ ሚዲያ ላይ በጣም የሚወደዱ ናቸው። ገሩ ጉያራ አዶናይፍ ጃኒን አደበውን ሳኒ ነሞተ ሄዱ ሪፈቺሴራ ኤጋቁሞ ቤከሙ አዶናይ ነመገረ ላፌሳፊ ለፔ ቁልቁሉ ቀቡ ደርገጌሳ ነማፍ ያዱ yeroo gabaabaa keessatti beekamtii fi jaalala uummata Itoophiyaa keessatti kan argatedha. Guyyaa irraa akkuma beekamu Adoonaayif mi Jaaniin adda ba'uun isaanii uummata Itoophiyaa rifaasiseera. Namoonni hedduun uummanni Itoophiyaa jedha isaanii osoo eegaa jiru guyyaa irraa adda ba'uu isaanii gaafa dhaga'u hedduu rifatee jira. Rakkoon addaa isaan gidduutti uumamee akka tures beekamaadha. Rakkoon isaan gidduu ture duraan karanaga furmaata argatus garuu yeroo amma karanagaadhaan adda ba'aniirra jechuu isaanii miidiyaa hawaasaatiif eeruu kennaniiru. Dhaggeeffattoota keenya, oduuwwan akkasii fi kan kana fakkaatan akka isin qaqqabuuf chaanaalii keenya subscribe gochuu hin dagatinaa. Galatooma Oraa Bulaa Diibanaa.